Oman ya sra for no maprew bomba kan me hu se sene ka se wa chichire hu na se wa bomba kan o say e wa chire ene se unifil adwuma mo ye na unfortunately so me Ghana for oh papa sentina wo hwa foreign minister aka se omo bonjuso enti no ti enkoku bia na so omo bonjuso enti hwehwemu bekoso na wasa aka kire mpanyfo edise adwuma se Ghana for ye bomba intumi bombo mu bia na ni bisa okashi bomb na so we say so ya teta o ya to bomb ni bi o man e dey go for on mba o dey 1 second be shi ukuru nyina sin dey go for e be say o mo bra yen o na say ko fo mo ti ma hihye bomb ana mo o man Iran ya to bomb yi ko we what you say o ti o mo so America ni ba kokra wukuna o mo ni jibruso Dabio ombe ku chese a big deal and I make yeah to know the best see any the so intimi bo no be kon pepepe or be kon pepepe so that's it very sad yeah sir for 9 yeah no more United Nations mission na chese bombu ya no e bi ekotifa no unfortunately sad ya ekosu eno na adwa be see na no pe am monitor fan go bo no Pija ni na $100 ekosro and anopekra na I was reading say eba no Iran na won say omo no mo to be produce be say so omo lucy be 3 million barrels production no omo lucy enti no so the way say ekono say ya ni ade dia we say okoka na bi mu hunu ni say we prophet of doom and say bibi etisa but ye wo hayi anim before kasa that's the reality too anim before kasa and menyini say yet space a de ekoso no affect yen yeti bibia ekoso adwaman so bia it affect that fu obo call from koye we e wo wi ase adwaman so no e na ye fu aye fofofo yeti ye enjoy ye to ye nyina ye niagin enti e pagya wo wi ase adwaman so a wo ye den wo beto full about den wo Ghana unless aban say ne bo na ye den wo wi ase adwaman so no tax e wo so nyina aban ya clear free so o man what say basa de a enye adwuma ketua but say aban ye to nyina free so de a e beba fom so what you say na ni ya de once the cross abeto akiri wo mu yini nyina de beba fom iti mpa ya ye mo ne say eko na asie no wo mu betwa so animanim ya o mu be sizi fire so na say nkofo bombo ayi companies ni industries o mo eye oil ni ade o hwe Saudi Arabia say ya the biggest your friends oil company bomba kan ma almost shut down ni ade ni nyina no e de how ebeba nti no ye mompa ye and we are being told to say ye nipa 9 na omo ye asrafo na no mo ni United Nations interim force e wo Lebanon edi djuma no omo ho ye nso eno eho amane nti March 6 no 6 March na ye Independence Day na sade no esiye eno eho asam e wo ha na ye rakojo opon kroma so enfoni eda delegate ni ma o mana o say Ghana for sure ma sitinam na de kasa enye inflation figures ni percentage na o mo de kasa nti saban ne say na inflation be do 3.3 a onko abonten ko bisa Ghana for say o mbotom te sen friend say dua no nko dwom mo to no sen de otwika sofo no oto ne sen na de ono so eyusu kane na no so no oto no sen eno eho asem e wo ha Emmanuel anyima ewa ha sei na wo chese illegal mining no o se aban ekono den aban di interventions bebre no na aba wo mo de ekon eye galamsey kon no nti wo ye Ghana ni anya rehye mu waban mu se ade bia wo so ye na galamsey ase betu no betu na last week your man sanfa mo che wo port no nya de keto yes me so mo call a lot of containers yes nkrofo kra na still akugudo no ho containers mu da no meni ahen na me yes interview me say wo say enya machine de bana eyade a be hyehyɛ wo ha sei ebia nse ya chibie o containers mu sanfan o de bayeden galamsey nti no ne kyese de anyima eka wo hei saban eye ho adwuma no ewo mu dendenden na yase fraud boy bi romance cam yi bia ye friend Derek Van yeboa over 40 years dodo na friend Van ye so mo de ne court no ono a wagye atum sei kwadu a de abono no no kre okay $10 million romance scam
na wakoya ya chino into United States Attorney Southern District New York J Clayton na wode sa semi etudwa March 5th what say we no say International Criminal Organization ewia $100 million from victims what ma na yesa romance kami ye twempena bo kra be ma pa social media no the oba picture na to ene ye ho sensem ti no ehwehwemu ekoso na womo egusunsu di hu djuma oman eno no daily guide mu amane eno no na ya hyase a ye gigi sika bi ema owura bi minim sa watia Hayford bi ne ye friend saying bibi abe sinitima ite se pompo bi abe sinitima amana ni afra no mo se cha ebe affect na dwen ama waka democrat stroke achi na kadem nti so man ye hia sika ode be kwakoye sa saji no eno hu sika na aka ya gbo ho amane adofo bi no mo de ba ne ade na yenim se enye easy sa enye easy kra sika ye ayete se hunimunwi ne mumu yesremo mwa yen na Hayford ntumi enkoye surgery and mani woma no hia 120,000 Ghana cedis 120,000 Ghana cedis na Hayford ehia o 45 years and waka dem na yira o chi plantations no chi koba de obenya no na ne abusua ne kwada mensa o mabedi nti ye hia momo a number na ye de ebeji ye de odi sika ne befa so no eye multimedia number o ya edin beba no eye Adom Praise 0593 038 769 0593 038 769 eno any number ye de eje wo mo a kitu bi ensa mama aja kitu bi ensa mo Hayford wate na yentumi enkoye ne surgery na onya hoto I see mananya easy number na say 0593 038 769 Edi beba ye Adom Praise okay multimedia MDL ye number enti aba e kwa account wo straight enti me so ya men frɛ number no wo de wo send sika na hu Adom Praise a ye hɔ a wo fra obi amfa why obi wo pɛ so won frɛ no hu say ye number no ansa no afɛ de o start na ye Adom Praise a ye no a ha ho frɛ because wo be frɛ sa obi amfa why me das enti o man da bokrata no sama babu bai ahokyere ni ade ya omo Adom kuma no ka no ewo ha na de wen biem oman okay probe no na de na woka no hwehwemu no oman bibia ye probe onya happy with the headlines ana bibia ni wa Kenya o sa oman ya sebo batebeyi se Ghana Adom and a probe to Lebanon attack foreign minister okay ebeyi ubisa ai okay Ghana beyi yara ho oman ya ni abubu boy me mo abubu na so you see unless say why wadwen say wo de wasi waso ana wakata wani say de ekoso no wonhu ye ana wonte ye yesu ni e ban na na yesu ni e baya e wom no man ye ne yo no ebeye den se ebesesa and we are praying say enforce say wo man yi musa me kra na di mi a oman emra no ni minni na ye hunu say bibie ni hodma asotwe ni ho ade bi a wo ye asotwe wo ho na wo de hwe kwan a ye hwe nsa wo kwan a ye oman ba bi ya block kwan anya ho na ka fa no na driver ni ho no wonam baby a block kwan say enya ho ne fa no chese be mu pentemo a it wo sa nipa na wo boss abra no wi abetena dem abeba obubo si Ghana nkoso ya block kwan enya ya che baby ayemfa wonni mu de omo ye wo science free ho na oman ye de yi pillars asisi ho na driver ni efa because onu nko na nim nyansa obetumi abra ho na besi wanim no we dia fa ho it is state wo ma bia contractor dija ho koye no beba no na san ye west we are not some bonus so was a kwan ye yen ntem what ya fa nso wo kwa no so na hwe wani so ade the driver say eye wo adan I see so o kan we na kai messe contractor for so contract bia no wo dim say wo dwi kwa no so say odin su oguso ti esre titu mu amoye makoye mu amoye pantan kwan ya ne be 4 times ama ye contractor kron mesre gugusunsu na enua ne ayedi ni futura fa ho ma say bam
se koko se bayera ya chiu se nama ya chiu enama ya tutu insu ayeto drinks ayeto bibia ye dibia no you can imagine omana kasa ye mfuturu mai nti se sa ko nya contractor so on samfa insu nkura sangu ya kware bra wodu erisi another matter altogether ti be contractor titru wo Panta hospital kware so no mesere bebre afresh mo map sa bypass na aya mo friend di mai kakra bypass o de be ma no wow so o share no say no hunya di abaka kokam no wase ja no press obun siesie o be mo fa obun siesie o fa nti yes contractor titru wo Panta kwa so na make e wo ye Panta kwa na mpa sa hospital no ye a major hospital anafi ni practice abia ina so on kakana nti once you are doing it Mr. Koko resio wachi resio eduane gari resio ye tonam ye tonsu ni na ye to din fresh or it's not healthy yeah my way but make say my catch us we because but my person so man unya MP obedi be MP member of parliament well my say fellas oh man unya MP obedi ahomti o man me ba unya MP obedi ahomti me president name MP dey say for Omanhene meti heyi me se me Nsem twa adwuma ehun susuaso no ehun susuaso se me soro ahomache de me bakra koto boarding because me ya no pani usa me soro ahomache me nya obi hwe no nyame na aye adoma aye ado aba makoyi na fi boarding aba I cannot complain eti we kwatwo for super so che se na ni abre person how many times na kwatwo for super person di MP no ni se ehun susuaso bisa ne se sika he na odi wura mu ansa na obeye member of parliament eti na be complaining Meti ene se me MP sune obi so ano ye tata ndo nti on resign e no nkwa wo me nyame adom na ban aba or presidency or your head or your director of communication o man on resign say possible ona wo koye say stressful na fa so bi ene so sika bi eni mo kra na wo beti we to the point at a point kra no wo ka tell you so you pay 500 Ghana ma na fa faka boss ye mpe wo sa ho kire we mu yes sir ye pema into man on resigning okay o say ye friend say me na me de me ho ba ye abra se bukwa man kase for say me pempi adwuma no ano e de dodo mintimi o man wo jai but me de bia me kase adwuma wo mu a wo ye complaining no enye papa obi anchekere wo o man ntumi a jai ngena me bisa so munni adwuma MP adwuma no because ye adwuma ye nim de wo and I how members of parliament or mobile pa. It is a sin and you chose to say you wanted to be a member of parliament. You cannot complain. It's a no because I shut up and work.